Mbifurize igitondo cyiza abakunzi b'Umwashi TV mwese aho muri. Turi ku wa gatatu itariki ni 29 ukwezi ni ukwa mbere umwaka ni 2025. Turimo gusoza ukwezi kwa mbere tugana mu kwezi kwa kabiri. Inshuti zacu ziri hano mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda mwese dukomeje kubashimira cyane. Muri kumwe nanjye Ferguson, habanje kugira ngo tuganire amwe mu makuru agezweho cyane cyane hano mu Rwanda. Niba utakora subscribe kanda hano kukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ushobora no kujya hano munsi ukatwandikira hano muri comment, ukandika icyifuzo cyawe, inyunganizi ndetse n'igitekerezo. Ariko ushobora no kutwandikira ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram, ugashaka Dushimimana Benoit Gering cyangwa se Ferguson Rwanda, ukadufollowinga ukajya ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Tugiye kwibanda hehe rero? Tugiye kwibanda kuri ekipe ya Kiyovu Sport yamaze kubona abakinnyi bashya. Abakinnyi ni bande? Ese bavuye hehe? Byose nibyo tugiye kuganiraho. Bahaye ikaze. Intare Football Club yo mu cyiciro cya kabiri yamaze gutiza ekipe ya Kiyovu Sport iri mu ruhuri n'uruhumbirajana rw'ibibazo. Abakinnyi bamwe na bamwe kugira ngo barebe ko ino ekipe bayizahura ikava ku mwanya wa nyuma. Tubibutsa ko ikipe ya Kiyovu Sport ubu ntiyemerewe kwandikisha umukinnyi no kugura umukinnyi kubera ko ifite ibibazo bya FIFA arayihannye rero, kubera ko irimo imyenda abakinnyi benshi ndetse n'abatoza batandukanye yagiye yirukana mu buryo budasobanutse. Nabo yari yaguze umwaka ushize yavuze ko yasinyishije, bose nta n'umwe barigendeye. Bamwe bagiye muri AS Kigali, abandi baracyategereje, abandi bari mu manza. Bitwa Basugira Ernest barashaka ko batandukana mu mahoro, ariko abandi bavuga bati turi abakinnyi bane nubwo tutakinnye ko dufite amasezerano yanyu, mugomba kuduha rero amwe mu mafaranga kugira ngo tugende. Ariko Kiyovu Sport nayo yaryumyeho. Nkurunziza David, umuyobozi wa Kiyovu Sport, mu minsi ishize yatangaje ko Kiyovu Sport imeze neza mu kibuga, ndetse ngo icyo bashigaje ari ugutegura hanze yacyo. Kiyovu Sport biri ku mwanya wa nyuma, amakipe 16 mu mikino 15 imaze gukina. Ubu niyo ya nyuma, mu gihe imikino ibanza yarangiye tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri. Tugiye kujyamo ejo bundi nibwo imikino yo kwishyura izatangira. Se Kiyovu Sport izagwa mu cyiciro cya mbere cyangwa ntizahaguma? Intare rero zayigobotse zitiza abakinnyi. Abo bakinnyi rero ni Niyo David ndetse na Shema Thierry bakina hagati mu kibuga. Uwineza Rene usatira aca ku mpande, ndetse na Dusengumuremyi Bertrand ukina inyuma ku ruhande rw'ibumoso. Aba bari abakinnyi b'Intare, bakaba batijwe mu ikipe ya Kiyovu Sport. Aba bakinnyi kandi biyongera kuri Tabo Tegra Crespo, umuhungu wa Patrick Mafisango Patriote, nyakwigendera ufite izina rikomeye hano mu Rwanda. Akinnye mu makipe menshi atandukanye, akinnye muri APR Football Club, akina muri Atraco, akina muri Tanzania muri Simba. Umuhungu we Crespo nawe yagiye muri Kiyovu Sport. Abakinnyi bose basanzwe bakinira amakipe y'igihugu mu byiciro bitandukanye. Kiyovu Sport ubu iri mu bihe bitoroshye kuko yasoje imikino ibanza ya shampiyona ifite amanota 12 yonyine mu mikino 15. Ikipe kandi tubutse ko ntabwo yemerewe kwandikisha abakinnyi bashya kubera ibihano yahawe na FIFA, byatumye nabo yari yasinyishije bayicika cyangwa se bakigendera. ngo rero kwitegura imikino yo kwishyura Kiyovu Sport ntabwo
nayo yicaye irimo iragenda itiratira nk'utira umwenda, itira abakinnyi batandukanye. Abakinnyi bato bashobora kunyuzwa mu makipe y'abato ya Kiyovu Sport yabatanyije imyaka 20, bityo bikitirirwa ko ari abana yazamuye, ariko nabwo urumva n'ibibazo n'imaguyi nazo. Umupira wacu nawo ntabwo ujya wiburira kuvana umwana mu Ntare ukamujyana muri Kiyovu Sport mu buryo bw'amaguyi ubeshya ngo nabo wizamuriye, kuko n'ubundi ntibyakunda ko Kiyovu Sport yandikisha abakivanga umukinnyi namukuye mu Ntare ngo muzanye muri Kiyovu, nabwo ntibyakunda. So kwandikisha abakinnyi b'abanyamahanga gusa, ahubwo n'abakinnyi bose muri rusange, kuko nk'abitwa Basugira Ernest ni abakinnyi b'Abanyarwanda, ariko nayo nabo ntibemerewe kwandikwa. Ubwo rero kugira ngo bano basore nabo bemererwe, ni uko bitirirwa ko ari abana bayo yareze yazamuye. Nabwo murumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Uwineza René n'uyu wambaye umwambaro w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, wambaye nimero 7, naho niyo David ukina mu kibuga hagati nawe watijwe muri Kiyovu Sport, ni wambaye umwenda w'umukara n'umweru w'Intare. Naho umuhungu wa Mafisango Patrick witwa Tabo Tegara Crespo, ni wambaye umwambaro w'umutuku urimo uturongo tumanuye ku ntugu, nawe wambaye nimero 7. Ibyo rivuga muri Kiyovu Sport ifite uruhuri n'uruhumbirajana rw'ibibazo. Bamwe mu bakunzi ba Kiyovu Sport twaganiriye ku munsi w'ejo mu mikino y'igikombe cy'intwari kuri stade Kigali Play Stadium, batubwiye ko kugeza n'uyu munsi ntibumva icyo ubuyobozi burimo gukora, ntibumva uburyo ubuyobozi bwicaye, kandi ikipe biri ku mwanya wa nyuma. Mu gihe witwa Nkurunziza David perezida wa Kiyovu Sport yavuze ko amafaranga atari ayo gutagaguza, ahubwo abayobozi bagomba gukusanya bagashyira hamwe amafaranga akaboneka kugira ngo ikipe ibeho neza. Bamwe bakavuga bati n'ubundi wajyaga he ko udashoboye. Ibyo byose rero ni byavugwaga ku munsi w'ejo ubwo habaga imikino y'igikombe cy'intwari, nayo tuza kugarukaho mu kanya. Nayo makipe ageze ku mukino wa nyuma, ese udushya twabaye n'utuhe, byose turaza kubigarukaho mu kanya. Ariko nagira ngo mbanze mbahe ubw'ubu buri muri Kiyovu Sport, ikipe ifite abafana benshi. Ibyo rero ibyavugwa muri Kiyovu Sport, reka mbashimire bakunze b'Umwashi TV, mwari kumwe na Ferguson. Turagaruka mu kanya tubagezaho amwe mu makuru n'ubundi aba agezweho. Turaza kwibanda mu dushya twaranze imikino ya 1/2 y'igikombe cy'amahoro. Mukomeze mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde.